ukuthi uThabo Bester weqa ejele kwazi kwaphela inyanga eziyishumi engabanjiwe lokho kukhomba ukusobala ukuthi ezomthetho zakulelizwe aziqinile zibudedengu kakhulu. Hayi lawo akasho lutho nje kusekwehluleka okukhulu. Ake babuyise uBushiri babuyise futhi namagupta sibone ukuthi bayasebenza babamba ofisha abakhulu hayi ukubamba nje ofisha abancane. Azwami uyabonakala umthetho walapha eSouth Africa hayi unengxaki enkulu kakhulu. Sesincedwa nje iTanzania lo muntu bephume njani lapha eSouth Africa. Masuncoma umsebenzi owenziwe ngamapolisa uba bakwazi baphinde bambambe uThabo Bester lo. Kodwa kumthetho lapha eSouth Africa engase ube buqiniswa ngoba uthambe kakhulu unyengenyenge kakhulu. Kodwa sithe inkosi babephinde bamnqakula kwakhona esasikhele Thetho wena zizahluleke bengakaboyi noBushiri bengakaboyi neGuptazi uBaxter ndiyanqoma ukuba bambambile kodwa iGuptazi noBushiri sisabafuna apha eMzantsi Afrika makayeke ukubohluleka mabanyuse nayo babakhangele babuye nabo. iTanzania ke ngishayile ihlombo ngokubopha umgulukude ekubeni thina semdedelelo waphuma kulelizwe. Ngibona futhi ukuchitha imali yabakhokhi bendele ekuthenini bathumele ithimba eliye eTanzania ekubeni lo muntu kusamela adonse isigwebo sakhe eTanzania ngokuphula umthetho wakhona before abuye kulelizwe.